Poštovani gledalci, tragom informacija iz medija o velikom istraživanju i pronalaženju izgubljenog plemena Crnogoraca, mi smo nakon 3-4 dana mukotrpnog hoda uspjeli da ih pronađemo u ovoj zabiti. Oni kao i prije 1000 godina žive po starim tim običajima. Dobar dan! Kao što i sami vidite, dosta se primitivno živi, ali Boga mi čini mi se i zdravo. Dobar dan! Zašto ste se krili preko 1000 godina? Ne mislim da ste vi 1000 godina stari nego i vaši potomci. Nije se nikada civilizacije vidjeli. Ovdje nema nikakve nervoze, sem ako nekoga ne razbuči vo ili ga zmija zakolje. Uglavnom je dobro. Malo se mi sa litar benzina možemo po pola godine da pretečemo. Ne treba nam skoro ništa. Gorivo, struja, voda, ništa. Malo vatre, malo voća, malo droge, ovdje možemo se drogiramo. Jer nema vlasti, nema finansijske policije i onda se izdrogiramo uveče, ima tu zemljom, ušmrkavamo zemlju i onda se ludnica napravi. To se radi, ovdje poligamo po Jegovana, ovo je sve šut od ovaca, ovo pod nama. I mene sad interesuje, vaša djeca u gradu, ne vaša djeca u gradu, nego djeca naša, u gradu idu u škole. Vaša djeca nisu nikada slova naučila. Kako im prenosite vaše znanje i obrazovanje? Mi se puno ne opterećujemo, recimo ovaj ovdje, taj mali, on radi oko krša. On za dan može da iskopa 3 krša, nama je to više nego norma. Poslije ih opet zatrpavamo uveče, jer on ne može da izbije tu normu, niđe drugo, on ovdje radi za sebe. Znači to je njegovo i to mu niko ne uzima, evo ga 3. krš. Znači on je sad miran 2 dana, s ova 3 krša. Uglavnom se tako raspoređujemo, onda se mijenja, on mene da krš, ja njemu dio koprive ili 2 palice za 3 krša. Tako to funkcioniše, a imamo bogat kulturno-umjetnički program, kad uhvatimo nekoga starijega čovjeka pa ga maltretiramo palicama i kršima i zapalimo ga na kraj. To je najsmješnije kad ga zapalimo, a onda on trči i gori. A to mi uživanje, to se zove stušanje. Sigurno, nakon napornog dana želite malo i da se opustite. Mada izgleda ništa teško ne pada, želite malo da se opustite, da se poigrate. Mi poslije napornog dana idemo da vodimo ljubav sa svojim ženama, plemenskim radnicama. I tako se relaksiramo iz dana u kapelicu. Iz dana u dan, tu gore u kapelici, to je naš novi omladinski klub. Jer smo napravili omladinski klub planinara i ljudi goštaka. Gdje sahranjujete vaše mrtve? Zapalimo ga. Urnu zapalimo. Ovdje je bogat i sportski život. Postoje 2 igre, skucanje i igra s prasadima, znači dobacivanje s mladim prasadima dok neko ne poludi ili skucanje u 2 kunta, imamo 3 spuca i 2 skuca, znači 10 poena, 3 skuca, 1 puc i 2 kunta puta 2, znači to je igra koja može da se igra do 5 sati. Ako 2 kunta izbaci protivnički igra dobija 3 negativna poena. To je igra koju smo mi izmislili, polubilijar. Kada se kupite u koručka i što je najčešće na trpezi ovoga plemena? Najčešće su peciva. Kokoška, govedina, vepar, ovco, jarić, divlja kotka, pudijerka, list, muruta i šljaka. Najljepše je šljaka, to je naša riba. Ali nema i ne lovimo je. Nikad je nismo ni ulovili. To nije ni vodeno, vele nije ni vodeno. No šljikavo po zemlji da ide ili šljika. Mladiću, vi ste zadnja generacija u ovom plemenu.
Ali Najveći teret na vas pada u lovu. ali sam prva strijela sela. Tu na omladinskom prvenstvu lova Čuke. Prva sam strijela, zlatno odličje. Osvojio. Prekjuče u Budvi. Nama niko ne treba, mi od Jenake funkcionišemo kao jedna mala komuna, imamo hranu, vodu i duvan, to nam je najbitnije. Izmislili smo vatru prije 2 godine. Znači do tada je bilo malo problema i sad je koristimo i dan danas. Prije 2 godine slučajno smo vatru izmislili kad je donio paljač odnekle u kraj iz grada. Ne treba nam niko, ne bismo voljeli da se priključimo ni Crnoj Gori, ni nikome i želimo da živimo sami. Pogledali se li dobro ovo pilo? Još malo ga preći. Slobodno ste lagano obučeni, međutim kad napadaju ogromni snjegovi, dunu, jaki vjetrovi, kiše velike, je li to dovoljno da se sakrijete? I zašto nemate nekakvih prigodnih objekata da se sklonite od nevremena? Odli da probaš, odlično. Što te pričaš, a? Što već si me pitao? Kažem, Polovi, daj tamo, šalji dalje. kažem, kada su veliki... Uzmi. Hvala. Ne biskaj, no jedi. Kada su veliki snjegovi, Jedi. kako se snalazite? Kad su veliki snjegovi, Kiše i mi nevremena. smo u Pećinu gore, igramo tobolinu. Tobolu. I ruski prat. Tu, nije dobro. Kako nije dobro? Tu. Fur, nije dobro. Kako nije dobro? Živo je, Živo je. Ali jedi. ali jedi. Što vam znači ta pjesma često je ubacate u To je priču? himna. To je himna. To je naša himna. Što ono u prevodu, kako to bi to Dobro preveli? bi za sreću i za ljubav, za slogu, za napredak, za radost, za naše, za sve, za svrću, za ljubav, za svoje, za svetu porodicu. Evo, polako privodimo kraju uz ovu himnu ovog divnog plemena. Pozdravljamo vas, poštovani gledaoci, i nadamo se da ste zaista uživali u ovom pravom iskonskom ambijentu Crne Gore kakva je nekada bila. Živio govor.